جاکران نوچه تیوی شف باش بینرین ما بویا رو گشتانین گرینگ یندنا و روژه دا قومین جوار پیشکش دکن کرم بکن. تلحاصل و تلعران دگوندین کردانن لروشلاتی حلبینا. کردین وان هر دو گوندان ده سردمین رژیم بعثه و نصرای ده لبرخودانه. ده تیرمها سال 2013 ده جی نصرائیریشی وان هر دو گوندین کردان کر و پنجی کرد شهید خستن. ده جی هزین اولکاریه ین حکومت آوگوهز آسوریه بسر گوند گرد ده جوانین گوند گرتن و جنین کرد جی اشکنجه کرن. اف بویر همان هشمندیا نصرا یا کمکوژیا تیرمها سال 2013 تینه بیرا کردان. تلعران و تلحاصل دو باجاروکین کدریه چوساندن و تونکرنا ناسنامه کردی ده خودی رو لکه مزنبون. تلعران دقل تلحاصل ده كل باشور روجلات حلب دكذا وأف حردو باجاروك يكجي كفنترين وارجهن كردان لهرمية بري كريزا سوريا بده هزاران كرد وهروها كومين دن إن أتنيكي لدجيان ده سالين دسلا داريا ريجيما بعسيده شينين وان حردو باجاران راستي زختين لسر ناسنامه وچاندا كردي هاتن لبویرا هری خوینی د دیروکا باجاروکان ده د داویا تیرمها 2013 ده قومی ويدمي جبهة النصرة آنغو هيئة تحرير الشام بشتي إيريشا بيبهجر إيريشكا برفره لسر تلعران وتلحاصلي دادس بيكرن هاتا راگهاندن که ده ایریشان ده دناف ده جن، زاروک و کالو پیر نزیکی 5 سیویلین کرد شهید بون. اف جی جبلی رفاندنا بدهان سیویلان. بحزاران شینی نچارمان کو جمال خو برون لرغوی جی کومن چکدار او هر دو دور تالان کرن و مال و ملکان شوتاندن و گلک سیویلان وندابون. الله أكبر الله أكبر بإذن الله بویرا هری داویجی بریا دروجان اوکو هزین اولهیین حکومتا وکوهز آسوریه بسر گنده تلعران دگرت دورا دست عربین زرخی و بدهان لشگری تولی سردگرتنا لعرانه بو دناف وانده موتورسایکلین بچک جی هبون چنبرک اولهی هاداین و رین کتن و درکتنی این باجار هاتن گرتن ده همان دمیده ده جوانین کرد هاتن رواندن ما بدك تكبر بدك تضرب افتحي صوت وصوره بدي اوقف لحظه اعطيني ورقه تفتيش دما سردگرتنان ده گلک جنین کرد راستی ایریشان هاتن ده انجام ده نزها حمکی بریندار بو باندوراوان بو یاران دبیردان کاشینین هرمی ده مانه کو گلک جوان حتی پشتی سالان جی نکارین وگرن جیانا خوی آسایی چک دیر دیار دکن کو سردگرتن و ایریشین داویین لسر جنین کرد هستین ترسه دناواشینین هر دو باجاروکان ده نو کریه هروها اشکرکن کو هر دو بن پیکرنین نو ین لدجی سویلان ده دابشبونا جواکی کورتر بکه و روشا لباشور سوریه بهتر آلوز بکه شنین گوندین تلعران و تلحاصله ایرو به چالاکیه که خواستن زاروکین وان بورن بردان دنوا وان چالاکوانان ده دایکا کو اشکنجل ببوجی هیا شنین گوندی تلعران و تلحاصله لبر چرخریا الدرا یا کو دکوه نافبرا هر دو باجاروکان ده چالاکیک شرمزار کرنه لدار خستن ده چالاکیا کو هجمارک جشنیان لی آمده ببون بانگا سربست بردانا گرتیان هات کرن هر وها داخواست جالین پیوندیدار هات کرن کوچارا نوساوان وره اشکره کرن و دو زین لحرمی ده چارچوه قانونی ده بین چاره سر کرن. لدجي كريارن هزن أولكارية لتلعراني خلكين حسكي قامشلو ودربيسية
بچالاکین جودا اف یک شرمزار کرن. هروها داخواز هاد کرن کو با آوائه کی لزگین لپرسین بکرن و برپرسیار ورن جزا کرن. دی سردگرتنا هزین اولهیا گشتیا حکومتا و گوهزا سوریه لسر تل عرانه ده جنین کرد هاتن اشکنجه کرن. ابویر لهرما جزیره یا روجاوای کردستان راستی برتکین تند هات. نسوان في بالبيت انتوا عم تفتحوا الباب. اندام دسته هفسروکاتیا پیده آلدار خلیل لسر مجاری افداخیانی دا. گرتنو بن پیکرنین کل دجی سیویلین لتل عران و تل حاصل دقاومن گفک لسر آشیتیا سیویل و هولدانک جبو فرس کرنا دستلاتا بزوره پیکتینن. دوی اف بن پیکرن بداوی ببن. گرتی ورن بردان و لی پرسینک زلال جبو دارازاندنا سوجداران وره وکرن. پیویست سیویلان ورن پاراستن و هر هولدانک جبو کوچ برکرنا بزوره آنگو هرتنا دموگرافیک آکو کردان هدف دگره وره رد کرن. مجلس سوریا دموکراتیک مسدجی لسر همان مجاری داخویان یک دا. مجلس سوریا دموکراتیک سردگرتنا مالین تل عران و تل حاصل شرمزار کر و حالی زده کر. افکریار لدیجی پرنسیبین سروریا قانون و مافی مروانه نه لگوری پیوژویا و گوهیزه دوی پیوژویا و گوهیز لسر بنگها عدالت و هموالاتیا وکهف بریوه بچه نابکو بحجت جدا پیکاتین سوریه بگرن. لقامش لوجی مجلس جن آپارتیا اکتیا دموکراتیک بداخویانی که بن پیکرنال تل عران شرمزار کر. مجلس دیار کرد که اف پولیتیکا درفتین آوا کرنا باوریه دناف براولاتین سوریه ده دیگ دبه و پارچبونه کورتر دکه. مجلس بانگل آلین پیوندی دار کرد که لهمبری وان بن پیکرنا به ارکن خوین قانونی و مرووی پیک بینه. هرو هاری خستنا جن لباجار حسک جبو کریار و دست درجیا جنان لتل عران و لتل حاصله داخویانی دان. د داخویانی ده هات دیار کرن که دست درجیا جنه بن پیکرنا مافی مرووان و نرخین اخلاقی نه و تو حنجتاوی نینه. هروها دیار کرن که به ویه که دست درجیه لتواهی رومتا جواکه دکن. دشر دنا به کوجن ببن هدف. جنان خواستن که لپرسین اکسر بخواره وکرن و سوجدار ورن دارزاندن. نتنه الحسکه لدربسی جی کنگراستار لناوندا باجیر چالاکیه که شرمزار کرنه لدارخست. دی چالاکیه شرمزار کرنه ده بانگل آلین پیوندی دار هات کرن که پاراستنا ولاتیان بکن و همو جورین تندی و کریاران راوستینن. نحن مؤتمر ستار بناحية تلتمر ندين ونستنكر. لتلتمر جی کنگراستار داخویان یک دا. کنگراستار تیده دست نشان کر که نپیکانه پرسگریکن سوریان جیان دکن بریا هز و کریارین پاشگوه کرنه بین چاره سر کرن. برووا جیوه دوی او بپرنسی بین هفکاریه که حقوقی و وکهویت نافبرا ولاتی بونه ده بیکواره. والانتهاكات التي طالت النساء والشبان بينهم والدة مسنة. به همان ارمانج الباجار زرگانه به بشداریا جنان رخستن و یکیتین جنان داخویانیه کات داین. ده داخویانیه ده کریارن لدجی جنین لتل عرانه هاتن شرمزار کرن و هات گوتن دوی ماف و رومتا جنان وره پاراستن. مبدأ لا ينتقص منه تحت أي ظرف وأن أي إجراءات. جمارا اندامین مجلس گل آ سوریه تمام دبه. اف یک پشتی اشکره کرنا ناوی هفته اندامین کو جالی سروک حکومت آوگهیز آ سوریه احمد الشرع و هاتنه ارکدار کرن پیکات. دناوا کسین کو هاتنه ارکدار کرن ده سکرتر پدکسی عبدالحکیم بشار جیهیه. بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سروک حکومت آوگهیز آ سوریه احمد الشرع سیکا مایی اندامین مجلس گل آ سوریه ارکدار کر. احمد شرع هفته اندامین مجلسا گل بناف کرن دناوان ده سکرتر پارتیا دموکراتی کردستانی سوریه عبدالحکیم بشارجی هبو. به ویه که هجمارا اندامین مجلسه یا جد سدو ده کسان بکته تمام بو. أدعو المجلس للانعقاد في جلسته الأولى يوم الاثنين القادم. سروک کمیته بلند آهل بجارتنین مجلسا گل محمد طه دجوینه که چاپمنیه ده ناوی هفته اندامین مجلسه ینج آلی احمد شرع و هاتن ارکدار کرن اشکره کرن. براغهاندنا ویلیسته جمارا اندامین پارلمنتوی تمام دبه و تنه نونرین پارزگاه سویدایه که حتی نها نونرین خواه نهل بجارتنه دمینن.
هجمارا جنان د پارلمنتوی ده 22 جنن برێژەیە 10.46 جی سەدیە ku heft ciwan bi hilbijartinan û 15 jî ji aliyê Ehmed Şerê ve hatin erkdarkirin. Tê payîn ku yekemîn civîna parlamentoyê roja duşemê şeşê tîrmehê were darxistin. Hilbijartinên Meclisa Gel li Rojavayê Kurdistanê roja 24 Gulana 2026 pêk hatin. Kolana siyasî ya Kurdî divan hilbijartinan de dabeş bû. 24 partî û aliyên siyasî yên Kurdî xwe ji van hilbijartinan kişandin û nerazîbûna xwe li dijî mekanîzmeya avakirina Meclisa Gel nîşandan. Di serê vê lîsteyê de Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD hebû. Partiyên ku hilbijartin boykot kirin, sînordarkirina pişka Kurdan 4-5 kursiyan di parlamentoyê de rex nekir û ew weke paşguhkirina siyasî ku ne li gorî hejmara Kurdan e binav kir. Partî û hêzên siyasî yên Kurdî daxwaza zêdeyî 40 kursiyên parlamentoyê kir. Ew jî li gorî jimara Kurdan a nêzî 20 sedî ji niştecihên Sûriyê ne. Partiyan hilbijartin weke pêvajoyeke erkdarkirinê ya dûrî hevkariya niştîmanî ya rastaqîn û vîna azad binav kir. Di heman demê de hin partiyên nêzîkî Enekesê û hin hêzên serbixwe biryar dan ku tevlî pêvajoya hilbijartinan bibin, dahabûna dengê Kurdî di parlamentoyê de misoger bikin. Li Efrînê binpêkirinên li dijî Kurdan dewam dikin. Şeneyên Efrînê Komîteya Aboriyê bi desteserkirina milkên sivîl û ferzkirina xercan tawanbar dikin. Rêxistinên mafên mirovan a Efrînê ragihand ku Komîteya Aboriyê erd, mal û milkên welatiyên Kurd desteser dike. Li gorî wê ev Komîteya Komînên Çekdar yên Tirkiyeyê û dibin siya hikûmeta veguhêz a Sûriyê de dixebite. Rêxistinê diyar kir ku ev kom bi gevxwarina çekdarî ji şêneyan de berdêla vegerandina milkên wan de pereyan distînin. Herwiha carinan heta ji sedî pêncî nirxê berhemên wan dixwazin. Gelek şêneyên ku vê dawiyê vegeriyan e diyar dikin ku hikûmeta veguhêz heta niha nikarîne van binpêkirinan sînordar bike. Li gel bilindbûna pileyên germahiyê nexweşî li Hesekê zêde bûne. Nexweşxaneya gela Hesekê ji Nûçe TV re dibêje ku rojane 105 heta 300 rewşên nexweşiyê yên ji ber germê têne pêşwazî kirin. Îro guherîna avhewayê û zêdebûna pileyên germê ku 45 derbas kiriye li seranserê cîhanê bûye metirsiyeke mezin a tenduristiyê. Ev krîza gerdûnî ne tenê bandorê li ser sîstema ekolojîk dike. Ew rasterast nexweşxane û navendên tenduristiyê dixebin zexteke mezin. Bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê jî ji vê krîza gerdûnî nedûr e. Rojana 300 heta 400 nexweşberê xwe didin nexweşxaneya gel a bajarê Hesekê. Ji wan 205 heta 300 rewşên ji ber pileya germiya zêde ne. Mîna iltîhaba rovî û singê. Piraniya wan jî zarok û kesên temen mezin in. Bijîşkekî li nexweşxanê dibêje ku germ bi xwe tenê sedem nîne. Di pileyên germê yên bilind de, bakterya û vîrus di nav avê de zûtir zêde dibin. Ji xwe Hesekê jî bajarekî ku nêzî 8 salan e ji ava vexwaneya paqij bêpar e. Herwiha germbûna hewayê dibe sedem ku xwarin zû xirab bibe û bibe çavkaniya jehrîbûnê. ji ber got tiçfaf zêde buwan çêdibe û xeter li ser zaroka wê emer mezin. Teban di halatê wilodê mere çi qeysê xwe biparêze baş bi parêzbûna wê ava paqijê filteratê avê got mewcûd be heger ne mewcûd be eqel wiha got av bê kelandin pişt re bicemidînin û vexwin. Wekî din xwarina xwe şişna wê baş lê miqatebin. طبعا يعني ضربات الشمس يجي او جي قال لك موجودين جبر حرارتها زادت فتره الصبح هذا ونيفرو في حاله هني قدر الامكان يعني مخبر باريزن برنجكي انه كم الخوكين فتره هني مره خبر باريز جدر كتنير الا شيء ضروري ولازم مره دركبه زێدەبوونا گەرمێ رێل بەر بەلاڤبوونا نەخۆشیên ئینفەکسیۆن û pêşesazî vedike.
اف هر دو نخوشی وکی انجامین سرکه ین شرط و مرجین هاوینه دردکوین پیش. لگوری داخویانیا نخوشخانه گلا حسکه تبی زختا مزن آورز هاوینه هزا نخوشخانه تنه 33 کرسین درمان کرنیا جبو نخوشین خطر و کرونیک. رخصتنا تندرستیه یا جهانی اشکره کرد که حتی داویا حزیران 2026 لأوروپای زیدتری 2000 کسی جان خوش تزدانه. لروجلات ناوین جی لولاتین من عراق، کویت، سعودیه و هرمین کنداوه پلیا گرمه ده حزیرانه و سر تیرمه دا گیهاشت پینجی. پارێزگار حەسەکێ و سەرۆکی کۆمیتەیە ئەنتەگراسیۆنی یا وەزارەتە ئەنەرجیە ئا حکوومەتە ڤاگوهێز ئیرۆ لە هەف جڤیان و ji bo pêkanîna xebatên întegrasyona yê beşê avê gotobêj kirin. Parêzgerê Hesekê Nûreddîn Ehmed bi serokê Komîteya Entegrasyonê ya Wezareta Enerjiyê ya girêdayê Hikûmeta Veguhêz a Sûriyê Endezyar Xalid El-Ghazî û Mudûrê Giştî Saziya Avê li Hesekê Ferhan El-Ewês li nivîzgeha parêzgeha Hesekê civiyan. Di civînê de ji bo başkirina asta xizmetguzarî mekanîzmeya entegraya karmendên gerenteya avê hatin nîqaşkirin. Beşdarên civînê bi hev re behsa dosyaya rakirina muxalefetên li ser xeta avê ya stasyona Elo kirin. Herwiha diyarkirin ku ji bo misogerkirina hebûna ava vexwarinê wê xebatên pêwîst bên kirin. Nûnerê Patrîkê Suryanên Erzozoks ya Cîhanî Patrik Mitran Joseph Balî hevdîtin bi alîkarê Wezîrê Parastinê yê Herêma Rojhilat Sîpan Hemo û hijmarek ji fermandarên Kurd re kir. Ev hevdîtin bi daxwaznameyekê ji aliyê nûnerê Patrîkê Suryan Mitran Joseph Balî ve hat xwestin. Hevdîtin li bajarê Helebê pêk hat. Li gorî agahiyan di hevdîtinê de behsa dosyayên girêdayî rewşa heyî awayên pêşxistina danûstandinan û xurtkirina navbênkariya di navbera pêkhateyan de hat kirin. BBC Tirkî dibêje Serokkomarê Tirkiye Erdogan di kampa partiya xwe de ragihandiye ku wê qanûna çareseriyê beriya Meclisa Tirkiye bikeve betlaneyê were derxistin. Wê ev qanûn nêya efwê be. Wê 5,000 endamên rêxistinê ji vê qanûnê sûdê werbigirin. Ve değerlendirme oturumunda Civîna sîhûseyemîn a şêwermendî û nirxandinê Yakub Serokatiya Serokkomarê Tirkiye Erdogan pêk hat heftiya borî li navçeya Sapanca ya Stenbolê hat eldarxistin. Hat ragihandin ku qanûna çarçoveyê ya pêvajoya çareseriyan û yek ji mijara civînê bû. Ajansa BBC Tirkî û xwedîspêra parlamenterên ku di civînê de amade bûn û dibêje Erdogan gotiye beriya parlamento bikeve betlanê dê qanûn teqez derkeve. Li gor heman çavkaniyê dibêje di civînê de hatiye gotin ku wê qanûna were derxistin 5,000 endamên rêxistinê yên çek danîne sûd werbigirin. Dîsa li gor hat gotin ku qanûna ku wê were derxistin efû ve nahewîne endamên rêxistinê yên tevlî sûc nebûne hatina wan dê bê teşwîq kirin û li ser hin formîlên daxistina cezayê xebat bêmeşandin. Li gorî agahiyên ku çavkaniyên partiyê dane çarçoveya qanûnê li parlamentoyê bikeve meriyetê nayê wê wateyê ku rêxistin dev ji şertê teyîd û tespîtkirina rawestandina çekan berdaye. Di navbera sepandina qanûnê û pêvajoya teyîd û tespîtkirina terikîna çekan a rêxistinê de mekanîzmeyeke hemahengî tê plankirin ku her du alî bi hev re bixebitin. Serokê Meclisa Tirkiye Numan Kurtulmuş jî piştî hevdîtina xwe ya serokê parlamentoya Norwêcê Mesûd Garehkanî re têkildarî pêvajoyê bersiva rojnamevanan da. Di çarçoveya pêvajoya aştî û civaka demokratîk de li ser amadekirina rêziknameyên qanûnî yên plankirî Numan Kurtulmuş ragihand ku böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Bu bizim kararlaştırdığımız Jin hawpêve divê ev kar bê paşguhkirin, bê derengxistin û bi ti awayî tu hûrgiliyên biçûk jî nehêle. Baş were plankirin û Tirkiye vê gavê bavêje. Ev şert e. Ev rapor nexşeyeke. Niha partiyên me divê li gorî wan mijarên di vê nexşeyê de hatine gotin ji bo bidawîkirin û tajdayîna vê projeyê rêziknameyeke qanûnî amade bikin. Ev mecbûriyeteke.
Kurtulmuş diyar kir ku divê rêzîknameya qanûnî ya derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de bi îradeya hevpar a meclisê were amadekirin. İade ziyarette bulunarak Çavkaniyên ji Dem Partiyê re eşkere kir ku rêberê damezrînerê PKK Abdullah Öcalan pêşniyarên xwe yên derbarê qanûna çarçoveyî de pêşkêş kirine û piştre şandeya İmraliyê sê civînên cuda bi AKP re li darxistine. Komünalist Yoldaşlık Hareketimizin Di demekê de ku pêvajoya aştî û civaka demokratîk berdewam dike û di salûnîvek borî de ji aliyê rêveberê damezrînerê PKK ve gavên cûr bi cûr hatine avêtin. Ji hikûmetê gavê berbiçav jî tên hêvî kirin. Qanûna çarçoveyî ku rêberê damezrînerê PKK wekî qanûna bingehîn bi nav kir, dê piştî civîna NATOyê ya li Enqereyê di 7 û 8 tîrmehê de pêşkêşî parlamentoyê were kirin. Piştî nirxandina di koalîsyonan de pêşnûmeya qanûna çarçoveyî dê di civîna parlamentoyê de were nîqaş kirin. Li gorî ajansa Ji News ku xwe di spêra çavkaniyên Dem Partî diyar kir ku di serdana grava İmraliyê ya di 25 Kulana 2026 de Abdullah Öcalan şanda İmraliyê û rayedarên dewletê li ser pêşnûmeya qanûna çarçoveyî nîqaş kirine. Hema çavkaniyê ragihand ku rêberê damezrînerê PKK pêşniyarê xwe pêşkêş kiriye û piştî vê civînê şandeya İmraliyê sê civînên din bi Partiya Desilatê AKP re li darxistiye. Çavkaniyê diyar kiriye ku di van hemû civînan de hikûmetê got em qanûnek berfireh amade dikin, xebata me berdewam dike, em ê vê pêşnûmeyê di demeke nêz de bi we û partiyê din re parve bikin, ji ber vê yekê bisekinin. Her wiha çavkaniyê berdewam kir û got ew ji ber nûçeyên ku ji hêla çavkaniyê nêzîkî hikûmetê ve di derbarê naveroka qanûnê de hatine çêkirin aciz bûne. Dema ku ev hemû nîqaş berdewam dikirin, me dît ku nivîskar û dezgehên medyayê nêzîkî hikûmetê naverokê ku dikarin wekî xeternak û pirsgirêk werin hesibandin diweşînin ku qanûn dê were dabeşkirin ku ew ê bêyî bêcezatiyê ji bo rêberan efûyek nebe. Wê serkirdeyên serekeyên PKK ji vê qanûnê sûd negirin, lê hem PKK hem jî şandeya Dem Partî nerazîbûna xwe anîn ziman. Hat ragihandin ku rayedarên dewletê wanê dîayan derewandiye. Îro civîna partiyên Koma Yenî Yol û Êyî Partî ku partiyên muxalif yên Tirkiye ne hebûn. Rexneya hevpar a van partiyan ji bo deslata Tirkiye tedabîrên ewlehiyê yên ji bo civîna NATOyê bûn. her kesimden insanımız yollara... Serokê İyi Partiye Musavat Dervişoglu, derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk û nîqaşên li ser qanûnek çarçoveyî ya ku niha di rojeva meclisê de ye, peyamên xurt da. Dervişoglu tekez kir ku meclîsa neteweyî ya mezina Tirkiye nikare qanûndanînê derxîne, da ku hêviyên turê xistinek çekdar bicihbîne û got. Kimse bu milletin sabrını çaresizlik sanmasın. Meclisa neteweyî ya mezin a Tirkiyê nesaziyeke ku ji bo bicihînîna hêviyên korêxistin an avahiyek çekdarî qanûnan pêşwex derxîne. Dervişoglu bi îddia ku daxuyaniyên di çarçoveya pêvajoyê de hatine kirin, rêça însiyatîfê guhertiye got. Tandoğan'da bizimle yürüyen, bayrağını elinden bırakmayan... Di destpêkê de bangadanîna çekan bû, niha nîqaş li pêş li ser avakirina çarçoveyek qanûnî ye. Ev nîşan dide ku di mijara danûstandinan de guhertinek çêbûye. Serokê Partiya Devayê, Ali Babacan bi tundî rexnel tedbîrên ewlehiyê yên têkildarî civîna bilind a NATOyê ya ku dê li Enqereyê were li darxistin kir. Babacan balkişan ser tedbîrên awarte yên li bajêr û got. Yine sözlerimin hemen başında geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılan usta sanatçımız Kadir İnar'ı buradan bir kez daha... Bawer bikin, ez şerm dikim ew NATOyê ji mirovên me diparêzin. Mirov nikarin li ser bingeha mantiqa dibe ku ew sûcek bikin, berî ku sûcek bi rastî werekirin, weregirtin. Qanûn li ser delîlan dixebite. Babacan, rexnel lêçûnên ku ji bo amadekariya civîna bilind a NATOyê hatine kirin jî kir û da zanîn ku esnaf û gel vî barî tena serê xwe hildigirin. Serokê Partiya Saadetê Mahmud Arıkan bi tundî bertek nîşanî tedbîrên ewlehiyê yên ku li Enqerê
û parêzgehên din beriya civîna bilind a NATOyê hatine girtin da. Arıkan, van pêkanînan wekî siyaseta bendan binav kir û got. Buraya lütfen dikkat buyurun. Türkiye'de yıllık sigara tüketimi 100... Ev hükümet pirzgirêkan çareser nake. Awan dinixumîne. Arıkan, li ser binçavkirinên ku beriya civînê hatine kirin axivî û got. Ülkede faiz rekoru kırılıyor. Enflasyona karşı çıkıyor, ülkede enflasyon rekoru kırılıyor. Mirov tenê ji ber ku dibe ku xwepêşandanekê li dar bixin têgirtin. Ma hûn welêt ji bo rejîma qanûna leşgerî amade dikin. Serokê Partiya Gelecekê Ahmet Davutoğlu jî tedbîrên ewlehiyeyên derbarê civîna NATOyê de hatine girtin rexne kir û got. Sizin askerlerinizi kabul etmedik diyebilme gücü kazandık. Li New Yorkê jiyan ranawiste, lê dîsa jî li Enqereyê jiyan sekinandine. Davutoğlu her wiha li ser gotinên Trump ên derbarê Serok Erdogan de jî axivî bi taybetî Erdogan ez vexwendim û min qebûl kir û van gotinan bi tundî rexne kir. Biz bir gün, biz Fransa'dan, biz Hollanda'dan, biz İspanya'dan... Ev nepesne, ev heqaret e. Serokatiya Komara Tirkiye nikare bi serokê dewletê din ên ku dibêjin wî guh da min were wesfandin. Davutoğlu tekez kir ku divê Tirkiye helwestek siyaseta derveya ser bixwe û prensîbî biparêze. Siz böyle yapmadınız güçlü, gerçek anlamda meşru güce sahipken. Şimdi divê Tirkiye nebe welatek ku li gorî talîmatên kesekî din tev bigere. Xuya ye heta pêkanîna civîna NATOyê ku wê heft û heştê mehê pêk bê, ev mijar wê her di rojeva Tirkiyeyê de be. Li gorî Kamîran Osman nûnerê Iraqê yê tîmên avakirina şîtiyê, Tirkiye di 40 salên dawî de 1192 gund li başûrê Kurdistanê vala kirine û nêzî 60 ji wan hîna jî qedexene. Lê yên din tenê bi destûra sînorkirî vedgerin gundên xwe. Li gorî raporek Ajansa Mezopotamya, di 40 salên borî de 1192 gund li başûrê Kurdistanê ji ber operasyonên leşgeriyên Tirkiye hatine valakirin. 132 bargehên leşgeriyên Tirkiye li herêmê ne û herçend vegera sînorkirî ji bo hin gundan destûr tê dayîn jî nêzîkî 60 gund hîn jî qedexene. Nûnerê CPT'yê Iraqê, Kamîran Osman, li ser vê mijarê ji Ajansa Mezopotamyayê re axivî. Osman diyar kir ku Tirkiye de heman demê de bi 6 mercan destûr daye vegera neh ji 21 gundên ku li zaxo qedexe kirbûn û wiha got. Du gund ji wan ên xristiyaniyan in, yên mayî jî yên misilmanan in. Ew tenê dikarin di navbera saet 6 sibê de û 7 êvarê de bikevin hundir. Tu gundî nikare çek an amûrên birînê an tifingên nêçîriyê hilgire. Gundî tenê dikarin xwarinê bibin. Hemû nasname têne berevkirin û li xalên kontrolê yê Tirkiyê kontrolên paşxaneyê têne kirin. Gundiyên ku di demê berê de bi PKK re têkilî danîne têne girtin. Osman balkişand ser bêdengiya hikûmeta Başûrê Kurdistanê û rayedarên hikûmeta Iraqê li ser vê mijarê û wiha domand. Berê rayedarên hikûmeta Herêma Kurdistanê ji xelkê re digot ku ew dikarin biçin gundên xwe. Lê yên ku çûn bi xalên kontrolê yên Tirkiye re rûbirûman û nikarîn bikevin gundên xwe. Piştî nîqaşên hikûmeta Kurdistanê bi Tirkiye re destûr hat dayîn ku bi sînor bikevin hin gundan. Osman got ku pêvajoya aştî û civaka demokratîk a ku ji hêla Abdullah Öcalan ve di derbarê pirsgirêka Kurd de hatiye destpêkirin, hêvî daye 10,000 kesên ku li benda vegera gundên xwe ne û wiha pêde çû. Li 1192 gundên Başûrê Kurdistanê vegera gundiyan hatiye astenkirin. Li nêzîkî 60 gundan jî destûr nehatiye dayîn ku vegerin. 132 bargehên leşgerî yên Tirkiyeyê li Başûrê Kurdistanê hene. Ev yek di nava gel de bûye sedema fikaran. Ev axa me ye. Gelê me dixwaze li ser axa xwe bijî. Ev ne axa Tirkiye ye. Nûnerê CPT'yê Iraqê Kamîran Osman herî dawî ev bang kir. Ji bo ku peyvejoya aşîtiyê bi ser bikeve, divê Tirkiye tavlê operasyonên xwe yên li Herêma Kurdistanê rawestîne. Divê her kesê li Başûrê Kurdistanê ku ne 4 ma gundê xwe terk bike, bikaribe vegere. Serokê Partiya Demokratîk a Kurdistanê Mesûd Barzanî li Pîrmamê pêşwaziya Serokê Dezgeha Hewalgiriya Niştimaniya Tirkiye
ابراهیم کالن و شاندیا پیرا کر. لگوری داخویانیا بارگاه برزانی ده هفدیتنه ده تقضی لسر پیشخستنا پیوندیان دنابرا باشور کردستان و عراقی هر وها ترکیه ده هات کرن. ده داخویانی ده هات گوتن ده هفدیتنه ده هر دو آلیان پیشکتنین داوی و گوهرتنین لحرمه هر وها هستنگین لبر آرامی و اولهیا حرمه گوتو بیش کرنه. دوی رونشتنه ده تقضی لسر پیشخستنا پیوندیان و هف آهنگیا سه آلی دنابرا باشور کردستان عراق و ترکیه ده دوارین جدا جدا هات کرن. دولتا ایرانی جدسپیکا سالی و هریکیم 816 کس بدار وکرنه. افدانه جالی رخصین مافین مروفان و هاتن اشکره کرن. اجان سانوچیان آهرانای راگهاند که دپیلا حری داویا چوساندنه ده دولتا ایرانی گرتیه کی دن بدار وکریه و 5 ولاتی جی بنچاف کرنه. اف روش آستا مترسیا مزن آل سر جیانا ولاتین لی ایران و روشلاتی کردستانی نشانده ده. لروشلاتی کردستان و ایرانی پیلا داروکرن و گرتنان بردوام دکه. اجانسانوچیان آهرانای راگهاند که دولتا ایرانی گرتیه به داروکر و 5 ولاتی گرتن. هرانای اشکرکر که گرتیه بناوی رسولی لزندانا شیرازی هات به داروکرن. اجانس دربار ناسنامه کسین هاتن گرتن او آگاهیدان. جان محمد احمدی بردفک سندیکای ماموسته نور عبادیه. سعید آسارا نشتجه مالک شاهیه بی فرمان هات گرتن و برنجه کی ندیار رضا رجابی نشتجه کی سقزیه آزاده سالکی ماموسته کی لخافیه و او یک جوان کسن کو دخو پیشاندان چله ده هاتیه گرتن هر وها کوکب بگاه جی هاتیه گرتن رخصن مافین مروان روشلاتی کردستانی درباره وان کرنان ده آگاهی پاروکرن. رخصن مافین مروان عبدالرحمن برومند دراپوره که در آگاهاند که جدسپیکا ای سال و حتانها هریکیم 816 کساتنه بدار وکرن. 111 جوان تندمها حزیران ده هاتنه بدار وکرن. حادث نشان کرن که زختین لسرگرتین سیاسی و سویل زیده بونه و بشک جگرتیان جمافین درمان کرنا بجیشکی به پار هاتنه هشتن. کابینه اسرائیل ده 28 حزیران ده پیشنیار ناسکرنا فرمی یا جنوسید ارمنیان به یک دنگی پسند کر و دست نشان کر که دولت ترکیه پولیتیکای انکاری و گوهرتنا دیروکه دمشینه. پشتی ویه که سرکومار ترکیه اردوغان برسف دا و گود که جنوسید، کومکوژی، زوردستی و میتینگری ده دیروکا وان ده تونیه. کابینه اسرائیلی 28 حزیران 2026 پیشنیار وزیر درو جدعون ساعر آجبو ناسکرنا فرمی یا جنوسید ارمنیان به یک دنگی پسند کرد. وزیر درو اسرائیلی جدعون ساعر دیار کرد که اف بریار ناسکرنکی فرمی یا راستی دیروکیه و ردکرنا هولدانین انکار کرنه و گود تجاریش بو کرنا تشتکی راست ندرنگه. ساعر دست نشان کرد که تاوی بلگه دیروکی انزلال دولتا ترکیه کابینه کی سیستماتیک انکار و گوهرتنا دیروک دمشینه. پشتی وی که سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان اف یک وکی به بختی بناف کرد. اردوغان دا زانین که جنوسید، کومکوژی، زوردستی و میتینگری دی دیروکا وان ده تونیه و گوت ام قد گوهنادن به بختین ترورین کودستین وان به خوینا 75,000 فلسطینین لغزه دنه. دی دیروکا میا به هیبت به هزاران سالان ده تنیداد دلووانی و دست آلیکاریه جبو حمی بندستان هبویه به کول کوک و ناسنامه وان چبه. افراستیه که دیاره جبو کسین کو به بختین به بنگه دخنستوی ترکیه ده دا که هویتیا خویا لغزای و شیرن باش دزانن. سروک ترکیه اردوغان بره گوتو بو که هگر آشتی لحرم سردست ببه او برازیبون آن نبرازیبون اسرائیل پیک وره. میرین هجا به وی آوایشی ام گشتن داویان و چین خواه حتی بولتنه کیدن شف باش وره.